Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayam. Isagot mi ti umunapasat ti makalawas aserye tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 5-0! Nalawag maingatan kada kayo ti baro apagan nurutak. Swelduan kayo langan kada agtapos ti bulan. Saaden anaskan abumingay kayo pa'y kadagiti maapit nga irik. Natnatang kanda dumapay. Nalawag ka dito imbaga? Wan marami dad may dunia Josefa. Sikat yakin ko ko iti daga asuksok kayen may aman nalaw. Nasayat nga rod no kasta. Mala, agsubli kayon kadagiti trabaho yo. Jak kayat tinaginad a tao. Amang, kasanon ti biyag tayo dito'y away. Kat maiparit matan ti bumingay kadagiti maapit amula. Ay, aganos tayo anak ko. Awan mo't ti maaramidan tayo iti kaya mapasamak ti akin ko kwa iti dagatal talunan tayo. Adayo pa'y matitsendaan dito'y lugar tayo. Ay. Upat nga oras sa pagnaan manipod dito'y puro. Ket kumusta ti panagmulayo iti taraw? Nalpasan anamulaan ti dua nga ektarya amang. Subyan mi amulaan dagiti talo aklang into nagsapa. Mala, agawid ta nga rodan. Malaman. Ken marik na akong tibisin kaw. Dagasat pa'y nga ukudin ti pagod ko anwang. Mala, mapantan. Naimbag arabi iyo tata agaton. Kastamot keng kain ka. Naimbag arabi mait. Nakaalatew ka mait. Tata, adda ka din ni Flor? Adda iti silid na nga gindina na. Ay, kasta ka di tata. Ay na, nakaisturbo ak samutan. Agsubli ak to lang arudan inton biga. Kuha mabit laang. Amang ano saan pa nakaturaw. Flor! Ada sa nga ilim. Sino, amang? Di Inga. Sige, mabit lang. Mala, uraya mo, Inga. Sige, tata. Napatagsakit di ti ibagam iti anak ko Tadi mo maipabigat ti ibagam ken ko na. Inga, apay? Ay, Lor, pasensya kan ano na istorbok ti panaginanam. Awan ang yaman na. Diyak pa'y makaturo. Mala, panawan kay pa ita mapanak iti kusina. Mangisaganak iti kapien nyo adwa. Sige lang, tata. Anya ti ibagam kanyak, Inga? Ay na, naggapuak ngamin iti kabisera. Agkasapulan ti amo ti kasinsin ko iti para balay. Wano babaunan. Kat sikat ti napanunot ko nga isarak. Ha? Numayat ka, inton bigat matlaang. Itulnog ka iti balay ti amo ti kasinsin ko. Diyak pa'y madesisyonan day ta, Inga. Sayang day tagon daway no pagkadkadam. Damag ko kat mga to ti sweldo. Ni amang ti pampanunotat. Awan kadwana dito'y balay. Ay na, napigsapay mo't ni tata agaton. Kabailan na pay mo't ti bagina. Wan, amok day ta. Ngam ti parikot. Lusumro ti rayoma na saanin ang makapagna talumtag ti saka niya. Ha? Sika lang ang ti sobrang ababaonan, Inga. Ay na, saan mo't amabalin? Tabambantayak mo't dagiti mga anak ko. Awan ti mga iwan kadakwada. Agpada talang iti sa atin, Inga. Maya ti ibagbaga matrabaho, ngamjak mo't mapanawan ni amang. Ala, addakin ka dayta. Ni, sa anak nga roden nga agbayag, Pasensyakan, ha? Wan, sika at talaga. Maala, agpatuloy akon. Naguwan kalat takuman iti ibagbaga na at trabaho, Flor. Sayang mo't dayjay. Amo yung matirason. Sino nga iti kadwa yung agtalon kan mangbantay kada kayo na sakit kayo? Lakaya ko, nanak ko. Agsalogan, tipidsak, ken awanon tinamnamak iti daytoy abiyag.
Panunutom ti masakbayam itataubing kapay anak ko. Amang. Ay, awan tinapintas sa masakbayam dito'y purok tayaw. Saan tayo abukod ti dagatal-talunan tayaw? Makital-talon tayo laang. Nagbasit pa'y agatad ti masweldo kadag tapos ti bulan. Amang, ado ti arapahap ko iti biyag. Kaya't ko ti agadal, yung awan mo ti pagadal. Nagpatingga akla iti high school. Anak ko. Takasan mo, nagadayo mo ti pagadalan dito eh. Iso nga rod adi kalapdan na mapanagtrabaho iti kabisera. Tas apulam tinapinta sa gasat mo ijay. Ngam, amang. Di na ka di panunutan, takabaalak pa'y mo ti bagek. Di agbalin to agasat mo ti panunutan. Ay na, ni Tata Agaton na di narusa pa. Tata Agaton! Aglinong kayo pa'y dito'y balay! Tingga! Ay na, sinarakusok yung matang tinapig sa atudo. Nagpigsa matanda ito'y ato daw. Ay, Diyos ko! Una yun na di aguruod. Makapakigtot. Ayan nila kay Mao. Napan iya ayang dakulas, Tata. Kasangay namin tiburidag aputot na. Akat, sa dinungay ti papanan niyo. Naku, masok nalan dagiti mulak anak natang iti bangkag. Nagtudumutan iti nagpigsa. Huwag nga rod. Adan samat bagyo na, Tata Agaton. Ay, jakman amaw. Tawan mo ti radyo at pagdenggak iti damdamag. Alat, inasaya at dito'y kayo pa'y. Amangan mo agsakit kayo no ituloy yung asarakusukan tinapig sa atudo. Doña Josefa, nagmalmalam kayo mata sa narimrimwar dito'y mansyon. Juan Santos. Apay ka di, madam? Maditiriknak. Nang runak at malaglakip ko ti anak ko nga impanaw ni Enrico. Madam, nabayagan na panahon day jay. Santos, saan pa'y laamaiwak si iti isip ko tinaramid ni Enrico? Si Morot iti sa balya babae, kat inkuyog na ti maladagang anak ko. Siguro, madam, katawan nagtibagbagayong anak yon. Husto ka, Santos. Madam, amo yung kadin o sa dino lugar tinang ipananti asawa yo? Saan? Inarabid kun ti amin. Pasapul ko pa yan kadagiti otoridad. Namawan nagmamaayan ti amin. Madam. Napatag ti anak ko, Santos. Sakbay ko mga ipulang ko ti biyag ko. Makitakpay ti kakaiso ng anak ko. No, kayat yo. Siya ako na mismo timang sapul iti anak yo, madam. Uray kayat ko asapulan. Nini. Agsasaro no umot ti panagsin na ayo, madam. Dumagsan ti barokong ko. Numapagsaritaan ti maipapan iti anak ko. Diyos kita ito'y nga uyag tayo. Istorbo iti trabaho. Amang, agsasarunan ti panaguyok yo. Isardeng yo pa'y lang amin ti agarado Nabambanog kayo lang arudun. Kabailak. Iso adi nagpakadanagan. Urayin dak ti bangkag amang. Mga laak itibado yo. Tani, nadari puspus kayo ni itilingad. Sahanan. Malmalpas tayo ito yan. Agawid tanton. Ay na. Nakaroon ti panaguyok yo amang. Saan na nagagangay dita? Bagak matangkan ka di nagpakadanagan. Mala, ilepas ko lang ti araramidag. Ay na, sinarakusok na ngamin titudo idikalman. Iso nga agoyakan Sapay na iranamot nga awan kwartami, Inga. Inak ko maipa-check up ni amang. Pasensya kan Awan mo ti maipautang ko kan ka. Maawatan ka, Inga.
Painuman pa'y laang iti oregano, tapno lumukay ti uyak na. Wan, day tamot tinapanunot kong aramidan. Flor, anya nga tanong umasidag ka kin ni Doña Josefa. Ibagam ati sasaadan ni Tata Agaton. Mabuti nga ka umasidag kan kwa na Inga. Amumotan ti ugali day jay abakat. Sabagay, naimot kan managing bubukod. Iso ngamin ti kalawaan iti dagad iti lugar tayo. Makitaltalon tayo laang. Sige Inga, agyaman aklangan kan ka ha? Ay na, ulitak, pasensya kan tani awan ti maipautang ko kan ka. Wan, sige, agpatuloy akon. Amang, kumusta kayo? Amang, Diyos ko, nabara kayo. Mabiit lang. Mga lak, iti danom talabaran kayo. Flor. Hindi kayo agsasaon, Amang. Amang ano, mabannog kayo lang. Labaran kayo. Kalpasan na. Mga yabak iti mangbagkat kada kayo. Itaray da kayo ni hospital. Ay na, imbaglakit din ata na itaray adagos ni Tata Agaton dito ospital. Wan Inga, nabara launay ni Amang. Kunapay ti doktor, nagtinagan atibi tinakaro a panaguyak na. Sigud samot ten asakit ni Tata Agaton dayta. Wen, saan anakaro? Ay na, kasanungay nga rod itan. Pangalaan tayo nga iti pagbayad dito ospital. Inasidgak matendag iti kapurukan tayo. Ngam apag isulat tinautang ko a kwarta. Kurang paggatang iti agas ni Amang. Ay, unayan ay ati kastoy. Sa dino pa'y nga tati pa nakapagutangan. Kasarita tayo pa'y ladag iti masaknan dito ospital. Taipayan dalat ta iti agas na. Tairemedyo tayo ti pagbayad apaman arumar ti pasyente. Wan, makisarita akpay lakad akwada. Anyat masapul mo kini Doña Josefa? Napatigtigagarak kan kwa na, Santos. Ibagamon kanyak. No anya ti masapul mo kan kwa na. Saan nga minabasta makisarita ni Doña Josefa kadagiti kasken ka? Anya? Hala, ibagamon. Di ka mangisturbo iti aramidak. Santos, adda pala iti ospital ni Amang ko nga agaton. Kat masapul ko ti kwarta. Anya? Iso apang nga asim tapastar kan na kuma. Kaya't ko ang makasarita ni Doña Josefa. Amo konti bagam kan kwa na, Flor. Umutang ka iti kwarta kan kwa na. Kasta nga agpaiso. Nagpuskol matantirupam? Di ko na mga takat makautang ka kan kwa na? Iso nga rod apastar kan na kuma, takasarita ka nasayaat ni Doña Josefa. Nagdagulit kan? Pumanaw kan? Awan sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? No di ka ba na pumanaw? Ibulos ko dagiti aso kat ipakagat ka. Anya? Makaawat kamot nga ta iti sao, Flor. Agpakpakasi ak Santos. Nakakaasimot ni Amang. Awan maigatang ko iti agas na. Uray man matay ni Amang mo kat awan bibiyang mi iti amok abakat. Ala, pumanaw kan kat di kan agsublipay. Kasta ka di. Uwan, madam. Ipilit na paikit di ati sumrek dito yung mansyon. Ngam, linapdak. Na ospital gayam titaltal kan idi ni Enrico, ani agaton. Uwan ka no, madam. Di pa yan anak na ti umay agpakpakaasi nga umutang kanya. Nagpuskol nga ro ti panagrup-rupa da dya babae, madam. Amo na lang aro din ti paganurutan nyo. Umay pa'y lagpakaasi nga umutang? Santos, isaghanam ti kotse. Ha? Apay ti kotse, madam? Mapantay ti ospital nga ayan ni agaton. Anya? Madam, agsay-sayang kayo lang iti oras iti dahi alakay. Santos. Adu idi tinetultulong ni agaton kada kami nga gasawa. Nagagat, iso nga iso titalkan launay ni Enrico.
Kahit ka di asawan day ta, madam. Kasyan nyo, day di alakay? Kwa, isungarod ang mapantay di ospital. Takayat ko ang makasarita. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay